dan kadang-kadang mun paran sunat malam Jumat doa. Mau ke penteran papa malam Jumat sudah Rasul lu nih. Gama ina. Mu arah ibu. Arah napi arah tu. Dia menolak ngaji terbahasan sunat. Mau kebetulan kemis tahun ngaji terbahasan sunat malam Jumat. Barang yang ngaji sini semama. Dia berjab hanina. Dia menolak dengan berdandan. Mau sama menindan paham. Nden pak. Dia menwa berdandan solah berpakaian minyak kamu minyak wangi ngampes sambut. Apa jak kena tunina ni unin mama gerumun pa nonin ye le dalam balik ndek mengat pun pengajar tu nek tu unin kali ditang pengajar ambil onek pengajar ni lupa kenya bahasa no dengan sai malam Jumat makan mati 1000 dengan kafir mut mati Yahudi musilat ndek melet mati Yahudi ni mau nyeruntak terus kata tenak ni ya kan amaran hari okey ni kan masuk ni lah masuk mele demen wah selesai bu wah hingga soal ni sekitar jam sekek malam tu selesai kan sogol berenges-renges sama mu nggih dia sogol leah berenges-renges jam sekek datang Malik kak unin nggak jauh apa unin Malik unin ndek mah berombok mati Yahudi unin ndek mah berombok kak unin nganggur jauh mah unin modemen wainggas sekitar 2:30 malam berenges-renges wahinden mau Malik nya kan hangenam hama santai-santai bereset Malik kan ini pira wat mati Yahudi kak unin wat 2000 unin ndek mamele berombok Malik ada nak 3000 unin jamaah bini lo ada yang nak arah berlaku nem tahun tu pahala beli angkat lasik berlaku entah ni ibu bertanja kak meni bahasa bertanja ibu ke kak mbe mele apam kukus atau bungkus bahasa arah apam panas terjual tu perai baru ngadang oleh perempatan tu demel wa mese kak piro mati Yahudi baru 2000 ndem kayun berombok aneh 3000 ni namanya gitu awalnya menojat berombok amat 3000 buat mati mati 3000 ibu demen para kanya aru jangan sangaji masjid berselanggah bayi hamamu datang Malik berdesek tadi ini berdesek doang kan ini banyak lelek dulu kak nde mampu mati Yahudi ini nak mun nganjang semama ni nganjang semama ni jande Yahudi yang mati aku yang mati nde Yahudi yang mati kamu aku yang pelot isi mending nde Yahudi yang mati ni aku yang mati ni you ni semama mungkin mun tahu loe sunat-sunat do ibu nggih ya gawe loe apa sak mandi bahasin beliau mau loe netek air nah mau loe langan tetunasan ampunan si malaikat bahasin nggih jadi mandi ibu nggih jadi netek air angka memilih pelunggum sami loe malaikat tunasam ampunan langan mandi kuat-kuat mandi nggih semro nggih mandi hak bekance kena nggih kembet goyo nabe ngemoden tebe salah wani mun ande tebing jahat nggih masih arah bau poro-poro bau empadang bau luar biasa nggih Allahu Akbar nggih ieu sate jolok
atas pengas, bawah keras. Ya terjolok atas congang, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, masih miru. Iya, ulang sekali. Darah suara hanya berugak terus jebak penyingking. Udah sahur datang suara datang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelunggung tiang muliakan, hormati Mamidal Mukarram Al-Ustaz, pimpinan Majelis Taklim ngaji bian-bian, asibian ngaji bian-bian lah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal. Ninik mami sanak bija dan sami hadirin hadirat, jamaah laki bini, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat, inairin inairat. Saya sak ngiring ye beridap. Beridap cemoh. Cemoh matan ibu? Tiang doang luar biasa kecemoh. Nggih. Sak bau iring pelunggum sami melanjutkan pengajian yang dulu tiang pelunggum sami simak dari Nininda Al-Mukarram Al-Maghfuru lahu Tuan Guru Haji Lalu Mukhtarullah. Mudah-mudahan napi kesampaian sarang beliau, nasihat-nasihat sarang beliau elik tiang pelunggum sami jari ilmu sak barokah. Amin. Jari ilmu sak manfaat untuk pelunggum tiang menggapai kehidupan dan menggapai meniti menata kehidupan niki hak lebih solah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada pelunggum tiang, sehingga pelunggum sami pulih rauh dewek mau iring pelungguh pada kesempatan bian-bian semangkinan niki. Tidak lepas semua niki adalah paice, adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab nika dawak sarang sami pelunggum tiang melafazkan kalimat tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam kehalifan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa tiang pelunggum sami mudah-mudahan tican syafaah lemak le jelu kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, nenten kiak perlu dewek ya perkenalan diri Malik karena tidak asing di pandangan pelunggum sami. Nggih,
nenten niki yang pertama, namun niki mungkin yang kesekian kalinya yang pelunggom sami dapat ngiring dalam satu majelis marantas sak mangkin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, aran kitab niki Iqadul Himam, syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Di sana beliau secara umum sebut nikmat niki dua macam. Nggih. Nikmat niki arak dua. Mbiya sak dua niki tang arak sak tersebut si beliau dalam hikam nika nikmat ijad wa ni'matul imdad. Arak dua macam paice, arak dua macam nikmat ya. Sak tersebut si Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam dua kitab niki ada hikam, ada syarah Al-Hikam Iqadul Himam, syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Tersebut Bapak Ibu yang kami muliakan dua macam nikmat. Nikmat ijad wa ni'matul imdad. Nikmat napi nika secara umum tiang matur, nikmat tiang pelunggum sami pertama adalah nikmat pelunggum tiang sak terciptaan. Ibu? Ya. Nggih, Ibu? Ya. I love you. Nggih. Nggih, nikmat tiang ada handai-handai gini Ibu. Nggih, saya kat niki tasawuf niki tak. Biasa mun tasawuf niki jarang narak tanpa jorak yang piam joraan deh. Nikmat niki yang adalah nikmat penciptaan. Paling kurang bahasa ulama tarekat, paling kurang tiang pelunggum sami taut kena alhamdulillah. Paling kurang lek diri tiang pelungguh arak 4 sami jamaah. Nggih. Pertama adalah tiang pelunggum sami bersyukur, tiang pelunggum bausin kalimat tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pelunggum tiang bersyukur pertama pelunggum tiang tercipta jari manusia. Ibu? Ya. Sama niki keluik kancet niki manusia atau ndek niki? Nah, ni kan bersyukur ia tak temandikan pelunggum tiang ucap alhamdulillah sekurang-kurang dalam diri insan, sekurang-kurang dalam diri manusia ada 4. Pertama pelunggum tiang ucap alhamdulillah kanden tepiak jari manusia ama an unu asia manusia ande tiang pelunggum samin dek jari manusia, ande majari manok ibu. Allahu Akbar. Nggih, wam tak takedah wasi batur ya tegoro. Nggih, bersyukur sajari manusia, ande majari rembao. Wam tak tuyutan pelunggum am tepelalah am tekelak kembek dia jaga tu. Nggih, bahkan kadang-kadang ndek rembau ngan mesak masih ini ente paling. Nggih, lalu tungkah teduk si batur. Tak lalu boyak tengku nguni lagu rembau jo nulik. Nggih, pelunggum tiang pertama adalah nikmat pertama itu adalah nikmat diciptakan. Nggih, nikmat tepiak tiang pelunggum sami. Niki suatu yang luar biasa. Ande tak jari binatang makhluk sak lain. Nggih, nah tiang pelunggum sami niki ia tak beden antara manusia dan binatang adalah urusan ibadah. Di saat manusia dan binatang mot ya boyen sami jamaah, manusia dan binatang sampai jaran lah katakan. Sampai jaran niki mangan ngena menatun dek. Napi mun kakan upah nggih tiang pelinggim sami pelunggum sami medaran masih binatang niki tenduk teda menatun dek pada nggih mau terus masih bersenina semama masih binatang niki dait pada marah tiang pelunggu nggih ngatak basen layak dato niki semparu nggih napi basen mun ko makan jok semparu beli kangkung aji karu belah
mulen ku nyesel ji bebalu darat kapuk parak menah. Iya, bahasa datuk lain tu, nggih. Wakiring adalah pemakaman, nggih. Wakiring pemakaman jamaah muya bahasa. Nggih. Ngata kenda pengajian balu ngadang lain niki. Nggih, sampun berbahasa. Niki sami jamaah yang kami muliakan hormati. Nggih, jadi lamun yandek karena paice baru niki. Suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak beda dari yang pelungguh di saat pada marak baru ni ke. Hanya tak beda adalah le urusan ibadah, le urusan sembahyang, le urusan ngaji. Nggih. Nah niki tiang pelungguh sami napi tak terperingat napi kanduk mangan tengari, napi kanduk medaran tengari, kanduk pakis sambal bawang, napi tanduk jari umat Nabi pacu ngaji, pacu sembah. Ibu? Iya wah jadi pengajian niki. Nggih. Mut tutuan nggih. Kareng tak berdoa. Oh. Nggih. Nah, tiang pelonggom sami napi tak terperingat malik jari sangut niki tiang ngamput ngaji marah niki. Layu-layu don sebia mon kebangu rajang eat. Pacu-pacu lek bawan dunia jari sangut lek akhirat. Cocok kena tendi. Lamun dengan hatuan api unit. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kandan isintian wahdi Arab masih. Belum barang, tapi saya tak tersatu barang ni. Dari mana ngaji ni gitu? Anak berjorak dulu gitu. Dan ia langan kelelek ni kata, insyaallah ia langan tamu ilmu. Gitu. Datuk lek niki jauh luar biasa si golo. Almarhum ini luar biasa. Gitu. Nah ni dari sami jamaah tiang pelunggum tak beden baru adalah ibadah. Arah wam dait sampai demen ngebang mau pelai jok macet. Nggih arah wam dait bembek ipuan sembayang. Di saat manusia yang diberikan berbagai macam ruang kenikmatan, monden berat lek waktu sembayang, tidak ubahnya seperti binatang pada empat marak baru. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka manik Allah laksana binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Kembali sebab kelalaian mereka, disebabkan karena kelalaian mereka lupa kejadian diri sakjari manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Deku ajarian jin manusia manik Allah melainkan untuk ibadah. Maka tiang pelunggum sami bahasan Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa entak ngiring wujud syukur atas nikmat Allah adalah taat. Nggih? Pelunggum tiang bisa hadir di tempat niki karena lengkap ticang paicen nikmat Allah taala. Mau berembin tatang ngiring bersyukur. Syukur niki telu macam. Asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, asyukru bil jinan. Syukur niki dengan lisan, dengan ucapan, baru yang pelunggum awalin dengan alhamdulillah. Kembet yang pelunggum kan alhamdulillah. Kanden pelunggum tiang ni ke terjariat jari manusia ndek jari binatang sak lain. Nggih. Niki ndek jari sampi, ndek jari kau, ndek jari bukal, ndek jari kencolet apa napi lagi mata piak jari longe. Mantap terepot tebau si batur tekadu mancing. Tapi pelunggum tiang niki jari manusia berembentat ngiring bersyukur pelunggum tiang, yakni dengan rukuk sujud kepada Allah, termasuk dengan ngaji sembahyang ibadah yang pelungguh nike bentuk entar balas nikmat Allah. Termasuk ngaji niki adalah bagian tiang pelunggum sami bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelunggum sami ia entar ngiring manfaatan anggota tubuh nikmat Allah
penciptaan tiang pelungguh dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya Allah, sami jamaah pelungguh sami laek nggih nyekem sak kodek-kodek dengan taat inak mami it sami jamaah den wah mesan ya kena tepian mata dua jog bijeun atau dalam tian nggih lagu demi sogol tiang pelunggum alhamdulillah tepian pelunggum penentang dua alhamdulillah mu bersyukur pelunggum tiang dua dulu doang tahun anden ya dulu tahun sakit mu kena kok tahun sakit berembir wan manusia. Ya Allah dia nak ke malam jod ni pelai tu hara-hara kembek baki barak tiu ni. Allah akbar. Niki nggih sepele memang tapi niki asal tiang pelunggum sami serukuk sujud li alhamdulillah niki. Nggih, maka dari alhamdulillah sami jamaah akan muncul 4 macam puji nanti itu. Nggih. Puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi bagi hadis. Dari ucapan ni ke sami jamaah tiang pelunggum sami sid balas syukur atas nikmat Allah sak terjadian manusia lengkap tepiaat si nenek penentang dua alhamdulillah kento kiri kanan tahun ibu coba bayangan anden sekek ni ke tahun mu sekek tu deket tongke lem tahun berembe mentan halo mu ni juga ketua nelpon kita tidak pernah pikirkan ni ke Bapak Ibu. Lalu tiang pelunggum sami tican kedua gading telapak gading pelunggum sami dan dilengkapi ni kita terlengkapi mu tahu berenggam tahu nejo tahu berdadah tahu berjagur niki mu ande nanti ya tak pekerong doang niki. Ya Allah berembi arwah manusia kerong de mak tahu sare dura ganggam ibu nggih napim ganggam nggih dengan peradilah doang dura ganggam alhamdulillah namu makin tinggal pelunggum sami tiang pelunggum lengkap Allah ciptaan tiang pelungguh ni ampuk matur baru ni ke ada sak renungi run paicen nikmat Allah Taala dari tiang pelungguh elek diri tiang pelunggum sami rambut saja elek awak niki bulu borongan nggih bulu borongan sila baik elek atas yang kebetulan beluan bulu dat lain-lain nggih nah ieu bahasa lain niki nyekek sak tekawin ieu bahasa dato oke ring beliau dan guru Turmudi loe dah saling lengser niki termasuk beliau bahasan beliau waktu niki ndek kia benasehat bahasa saya enggak saat nasihat ni penteran si aku bahasa lagu sekedar kia sambutan keluarga ucap terima kasih kembe kampung kendek suruh begonting ni bahasa papahan sak mandi bahasa beliau mu luwe netek kai nah mu luwe langan tetunasan ampunan si malaikat bahasa nggih jadi mandi ibu nggih jadi netek kai angka memilih pelunggum sami luwe malaikat tunasam ampunan langan mandi kuat-kuat mandi nggih sebrok nggih mandi hak bekance kena nggih kembet oh goyo tebing ngemodin tebing salah wani mun ande tebing jaat nggih masih arah bau purut-purut oh bau empadang bau nu luar biasa nggih Allahu Akbar nggih ieu sate jolok atas pengas bawah keras ieu hate jolok atas jongang bawah ibu ada orang sponsor nu nggih iya mut ngaji ni ambil leluan sponsor ambil lain bare ibu nikmat nggih nikmat Allah ya Allah sia sermin demen wahlik tendas pelunggum sami arak jatem nggih ada rambut pelungguh ya Allah berdoa entah batas nggih dari pelajaran lemak lek pekih
Ilik cara dengan wuduk ibu. Embe ruan hata para nara rambut pelungguh, mbelin batas tewok bulu dan lain sebagainya, nanti dipekit. Lalu tiang pelunggum sami bawaan tom sermin dan malik, tiang pelunggum tepian tebulu nalis yang alhamdulillah mbe jaruan entahan ye entahan nalis ni den wah berombok ke belun ande mah berombok ke belun marantan bulu tadi Allah berembiruan manusia dia mak tahu begita, dia mak tahu nyereuk wah ibu no aden saini gama ladang sungap pelungguh basak dengan memuji Allah ke balik pahala ni bu saya nak bacaan pelunggum sakan alhamdulillah jauh lebih besar daripada nikmat yang pelunggum sami syukuri itu. Jadi ia sebab pelunggum sami eling nikmat ni ke. Lalu sami jamaah pelunggum tiang dengan lisan, dengan ucapan asyukru bil lisan, bersyukur pelunggum tiang dengan lidah, dengan ladang, bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan baru nyerakat kena alham tiang pelunggum le bawa ni ke tepian bulun panentang pelunggum sami nggih niki bulun mata atur kampura maratur sakasa ni ke berdua doang fungsi nggih alhamdulillah niki terus tiang pelunggum sami berduit erung mu alhamdulillah erung niki tekoloan loang balik syukur pelunggum tiang mu loang bawa doang andang mu ande na andang atas ya Allah repot demen musim hujan dia mak tahu lo makan semak soalan erung mu ande ka selema marantan tiang maram pos balon talangan pos no ibu balik syukur setepian erung tekadu jari ibadah ibu nggih terus malik tiang pelunggum sami tabiat pelunggum sungap lidah ladang lisan untuk menyebut terun asma-asma Allah ia sid balas syukur dengan lisan nggih matur baru bulu borongan ibu dari atas mata lerung pun masih arak bulun arak anak tonde berdua yang bulu nerung berfungsi ande nak de arak berembin tanah de lolos kelepuk niki atamu Allahu akbar luar biasa bapak ibu run nikmat mau berembin taman mbe yang tiang pelunggum fabi ayyi ara'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ara'i rabbikuma tukadziban mahambe yang paran de nikmat Allah nggih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hambe yang paran de nikmat Tuhan tiang pelunggum tidak pernah terputus nikmat Allah li tiang pelunggum mau tiang de iya sebab yang ngiring balas syukur atas nikmat dengan tasak ngiring ngaji tasak ngiring ruku sujud kepada Allah Ta'ala jak nyala tiang pelunggum nendek saingkar li nikmat ni di saat dengan niketican dengan segala bentuk nikmat sabaru iya ampun dek mati ibadah kepada Allah Ta'ala pantas senek tersebut lebih hina daripada binatang bapak ibu kembe den mele rukuk sujud nggih nah niki oleh sebab ni ke pelunggum tiang bersyukur balik syukur nggih terus selek niki kadang sak laki ini berdua semet berdua baok marantan nggih nah itu entanan nggih nenek bayangan ini mun bayangan lah sih nggih nah jadi tiang pelunggum kembali nah tiang pelunggum sami memanfaatkan kesempatan ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid Allah lamun pelunggum tiang niki bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan melalui dari apa penciptaan ada sadar diri entah dari manusia ada sadar diri tugas fungsi tiang pelunggum sebagai manusia yang petang matur haniki nggih rendah bawa aja pengajian tadi kita lagu kadang-kadang ye to ningkar loe manusia elek nikmat tajarian niki nikmat penciptaan lalu sak kedua nikmat niki tiang pelungguh nikmat dicukupi oleh Allah Ta'ala di dalam diri nikmat lek luar diri tiang pelungguh tercukupan ndek sekadar tersuruh ni manusia erep le bawah dunia lagu tercukupan tiang pelungguh sami alhamdulillah
Nggih maratur kabaru fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Hambe yang parah nikmat Allah. Ada sak pelunggum tiang berembentat wujud syukur atas nikmat ni ke sila pelunggum tiang dengan ngaji, sembahyang, ibadah-ibadah yang lain. Di saat pelunggum tiang dek milih mati perintah Allah, ingkar lek nikmat Allah, ingkar lek segala bentuk nikmat sak kejarian si nenek. Berembentan ingkar dengan kejarian awak, kecukupan Malik di saat dia tidak mau ibadah. Berembentan ingkar dengan nikitican kesehatan dan milih mati oleh perintah Allah tadi. Din milih taat lek perintah Allah Ta'ala hingga lengkap nikmat sehat umur arah doang lagu din milih mati juk harapan Allah Ta'ala, maka di saat itu dia lebih hina daripada binatang, bahkan lebih sesat elek binatang. Naudzubillahi min. Iya ampun sak ngaji bu ade narak beden pelunggum tiang dait binatang hatta jarian sidi Allah Ta'ala yang semua ni ketehususan untuk manusia. Ibu sampai jam pira tak ngaji? Oh, sampai isak nggih? Paling nggih mendot tiang jak kulit. Ya anu lagu bareh, arak bareh tu pengajian. Bareh tu tempat daud baik nggih, tu tersambung nggih. Mudah-mudahan sehat nggih. Ibu? Nggih. Nah, nike tiang pelunggum mau terus napi tata manfaatan tiang pelunggum erep le dunia niki. Nabi mana kalau Ta'ala dalam Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Khalaqnakum lil ajri was thawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wat-turab wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Tiang pelunggum saya ni, tiang pelunggum dijadikan dari tanah, ya tulag jokta, ya ketebangkitan lemak leta. Khalaqnakum lil ajri was thawab. Tiang pelunggum sami dihidupkan nggih lek bawan dunia niki yat boyak jari sangu dunia lebih-lebih sangu akhir yat boyak bati erup niki nggih. Niki bahasan penjelasan ayat surat Toha baru niki kendek khilaf li ayat 55 minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Khalaqnakum lil ajri wat thawab. Pelunggum tiang terjarian telik tanah yang boyak bati berembin tiap boyak bati pelunggum tiang tebet kembulan be jari kembulan be jari modal umur sehat kesempatan ye modal fardu wajib ye modal puasa fardu modal sembayang 5 waktu sejelur semalam modal. Pelunggum tiang rombon si sembayang sunat ade narak jari bati sembayang sunat qabliyah ba'diyah nggih sembayang yang mengiring fardu sebelum dan sesudah salat. Dan cukup sini ke rombo sembayang tengah malam ibu, sembayang napi, sembayang tahajud piran, sembayang tahajud piran jarang-jarang luwean ndek atau luwean kerang. Oh ya ruam papan sara masalahan baru tuis demen darah masalah aja lose tuis sentarik selaput lagu wan tuis menek doang mun tedem balik tetun ibu. Ya santam lain-lain luang tem jujur rangkaan nggih adboyan bati nggih niki. Nabi Malik lek dalam sembayang ni ke arah sunat atau ndek? Oh penuh sunat sembayang. Lek wudu arah sunat atau ndek? Nah nggih loe sunnah sembayang sunat arah sembayang sunat tahajud nggih arah sembayang sunat duha arah atau ndek?
Piram sembahyang duha. Nggak ada sinyal sampai ke sini. Jam pira? Mau parah anjak jam sekek malam baru. Ibu, elek dalam sembahyang pun masyarakat nah sunnah baru ni ke ya jari bati. Nggih? Nah, paham? Tapi Malik puasa arak sunnah, arak sawajib, arak puasa sunnah. Sembayang arak sembahyang sunat duha, sembayang sunat tasbih. Nggih, sembayang sunat hajat. Nggih, nienggan kadang-kadang mun paran sunat malam Jumat doa. Allah masih na enggan sunat nu malam Jumat doa. Mau ke penteran papa malam Jumat sudah Rasul lu ni. Gama ina. Mu arah ibu. Arah napi arah dia menolak ngaji terbahasan sunat. Kebetulan kemis tahun ngaji terbahasan sunat malam Jumat. Barang yang ngaji sini ni semama. Dia menolak. Langsung nyunat tu ni. Dia empat lawan dulu. Ni masih orang langsung nyunat. Enggak ni sinotak kalau milih nyunat doang. Ibu masih merep? Alhamdulillah. Mau dia menolak berjap hanina. Dia menolak dengan berdandan. Mau sama menindan paham. Nden pak dia menwa berdandan solah berpakaian ni minyak kamu minyak wangin ngampes sambut apa jak kena tunina ni ni mama geromot pak ni nggih le dalam balik ndek mengat kuning pengajar ni kalin ditah pengajar lambe nek pengajar ni lupa kayaknya bahasa no dengan sai malam Jumat makan mati 1000 dengan kafir mut mati Yahudi musilat ndek melet mati Yahudi ni mau nyeruntak terus satu tenak ni ya kan amaran hari okey ni kan masuk ni lah masuk Mele. Demen wah selesai bu. Wah enggak soalnya sekitar jam sekek malam tu selesai kan? Sogol berenges-renges sama mu. Nggih, dia sogol leah berenges-renges jam sekek. Datang Malik. Kak, unin enggak jauh. Apa unin Malik? Nah unin. Nde mah berombok mati Yahudi unin. Nde mah berombok Kak, unin nanggur jauh. Au mae unin. Modemen wainggas sekitar 2:30 malam berenges-renges wahinden mau Malik nyekan hangenam mama santai-santai bereset Malik kan ini pira wat mati Yahudi kak unin wat 2000 unin nde mamele berombok Malik ada nak 3000 unin jamaah bini lo ane kita ndak arah berlaku dem tahun tu pahala beli angkat lasik berlaku entah ni bu bertanja kak meni bahasa bertanja ibu nggih kak mbe mele apam kukus atau bungkus bahasa arah apam panas terjual tu balung adang oleh perempatan tu nggih demel wa mese kak piro mati Yahudi baru 2000 ndem kayun berombok ane 3000 ni naon ni awak mana menujat berombok amai 3000 buat mati mati 3000 ibu demen para kana aru jakan sang ngaji masjid berselanggah baik hamba datang Malik berdeseh tadi ni berdeseh doa kan ini banyak lelek dulu kak nde mampu mati Yahudi ni nak mun nganjang semama ni nganjang semama ni jande Yahudi yang mati aku yang mati
mati kamu aku apa lot isi mending ni. Dan Yahudi yang mati ni aku yang mati ni you ni semama munggan mun tau loe sunat-sunat do ibu nggih ya gawe loe den dia doang ambil mati Yahudi baik ibu nah ni kebati nggih untuk apa tiang pelunggum sami tiang pelunggum Eropa le dunia ni ke ya kembalian malik nggih nah lema Semarang samud gawe makin niki ye ya dait le kubur nggih langkah lengkak pelunggum sami sak datang niki terbalas tercatat jari bekal akhir lemak demit tebangkitan tiang pelunggum pun masih ke telik tanah terjarian atau tetamak jog dalam tanah pelunggum tiang akan dibangkitkan dari untuk napi mempertanggungjawabkan napi sawat gawe selamat Eropa lek bawen dunia berwen tertimbang amal-amal kebaikan pelunggum tiang tidak ada sedikit pun yang bisa terlewati dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jajak pelunggum tiang terbebas dari pengadilan dunia, tapi jangan pernah mimpi pelunggum tiang akan terbebas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Solah jak mut sebaran benih, solah mut tabur lek bawan dunia niki, maka solah pun akan pelunggum tiang panen kelaknya. Piran totak manen di saat pelunggum tiang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di saat pelunggum tiang kembali kepada Allah. Dari buah napiaran yang kita tanam nike karim ya petik hasil karim ya panen lemak le akhir. Mudah-mudahan entah sak ngiring niki pelunggum tiang diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, dan kurang lebihnya tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Kande napi niki awal sami jamaah, dan insyaallah dari informasi sak baru pelunggum tiang akan rutin tiap jelus Sabtu nggih. Niki nggih tiang pelunggum sami ya rutin niki insyaallah nggih. Len tak kebalik barang kepait insyaallah lemak malik bedait. Nggih. Nggih. Niki len tak kebalik kebelah insyaallah lemak pidato malik lamut wahmo. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang insyaallah kita berjumpa lagi lamut tundang malik nggih. Mun satiang ja epin bali nggih, piran-piran aran epin bali imak ditundang lemak sulung-sulung no datang aran epin bali nggih, aran epin dari waktu pertama kali dulu dan masjid tahu orang panggungan lain di masjid dengar nggih moyen tak terjorak si datok niki pertama kali tempuh pertama kali terpesilat terdawagan terperintah mandikan si beliau terperintah si beliau ampura toko lek di atas panggung niki ibu napi bahasen datok coba lauk andang bahasen lauk andang neme ku handang lauk pedas ruan jamaah bahasen nggih amun jak daya andang bahasen malik ke kandang daya tu daya malik pedas ruan jamaah mum tanduk ruan ni bahasen nggih bahasen jamaah amun jak bat andang bahasen malik ke kandang bat dewe lah pedas bat berembin pedas timu andang ngono bahasen malik ke kandang timu ibu. Nggih, nah niki entan ieu entan napiran golah beliau ni. Mudah-mudahan nggih napi pun sekali lagi ilmu-ilmu yang disampaikan beliau nggih sejak masih melinggih bon dunia niki mudah-mudahan jadi ilmu sak manfaat. Dan napi yang sampaikan baru sik ngerombok niki mudah-mudahan niki semua adalah sebagai ilmu yang manfaat dan barokah untuk dewek pribadi dan kita semua. Kurang lebihnya yang mohon maaf kandan dewek masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yan berdoa ibu. Nggih.
Nah, saya ingat ia ampun lengkap pengiringan niki tertutup si doa. Nggih. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita hajatkan kita niatkan kican keberkahan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata wash syafa'ah khususan li ruhi al-marhum al-maghfur lahu Tuan Guru Haji Lalu Mukhtarullah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah wa ala abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Allah. Ngirim. Selawat lagi ya.